ametuambia kwamba serikali ina kazi ya kufanya, si kuimpeach watu. Kwa hivyo hiyo kongole nampatia Honorable Sakimba Parashina kwa kusimama na Rigathi mpaka mwisho. Mpaka mwisho. Wewe ulikuwa team Rigathi? Nilikuwa team Rigathi lakini tumeshindwa la. Mwenye muno makeria mwireri wa Gikeno TV ni hare twajitagwo Tipolem Favored na togorakio na de haha gweja wa KICC kure igongona ria kuhetithia Professor Kithure Kindiki rigokorwo rigithie na mbere na wakahinda gaka ngoro biugate thaici ni deputy wa gatatu rungu rwa constitution ya 2010 uria ni Professor Kithure Kindiki vice president kana munini wa mutongoria wa bururi wa gatatu rungu rwa gatiba ya mwaka wa 2010 na koguo mwiroreri wakwa ni gukorogeraneria na Kenya maigano na makoro magitwira matanya mao ni mari kuririkana ati wakahinda gaka kirima kana Mount Kenya region ni yayo kanite maita mere kuri na andu aria marakoragwo magi support mundu gwitwo Rigathi Gachagua na kuri angi matarakoragwo makimu support ririkana ona nituronire gina atongoria ni matuikite akugayukana na kuri na group maita mere koguo Akenya mari na matanya maige ni amu ni marakorwo magitanya ati mundu gwitwo Professor Kithure Kindiki ne ukura na ihinda irito muno makiria nigetha gukorwo agicokaniriria gicigo kia Mount Kenya region ni amu wakahinda gaka uguo ni kiayukanite na andu marakorwo makiaria na maundu magitiganite na ndio matanya maku ni mari kumwireri wakwa no ukorwo kijariria hau go ha comment section ujire uratanya atia kana ungikorwo ukiwish atia deputy president uyu mweru athini wa bururi witu wa Kenya na shira wa mundu gwitwo deputy president Muhaure Rigathi wa Gachagua no uragithii na mbere kuri uguo mwena wa igoti ni ndukire urakirikirira na koguo andu ni marakorwo makirigira ni amu ni rita ria mbere undu ta uyu gukorwo kihanika na ni undu urakorwo kihanika na ihenya muno makiria andu matirakorwo makirigirira ririkana ati mawakiri mundu gwitwo Rigathi Gachagua ni makorwo makiuga ati undu ni uratengerio na ihenya muno makiria na ni kindu kiari gibange na koguo makiuga kana cira uria mahandite ni ati Rigathi ni afatie gukorwo akiheo kanya ga gukorwo agitetera kuri guo bunge-ini ya Senate undu uria gwahanikirie ati ni akorirwo akirwara na agitengerio thibitari no wakahinda gaka kana uguo rakiona mwireri ni hindi deputy president mweru arakorwo akiruta speech yake ya mbere arita deputy president ririkana arari CS wa interior kana minister wa ugiteri wa thiini no wakahinda gaka ni deputy president wa guku bururi-ini witu wa Kenya no ririkana ati giturwa kiu gia CS kana kia minister mundu uria unyitireire kwa ihinda ni mundu gwitwo Musalia Mudavadi uguo niguo maundu makihana mwireri andu ni aingi goko muno makiria muhuri wakwa wa kamera no ukorwo gitwonia around yes nigukorwo ngimuonia uria guguthii na mbere mwireri wakwa Akenya uria magiukite guku kwa wingi nigetha gukorwo maki witness muthenya uyu wa mwanya muno makiria uria uragikorwo ugituo the public holiday thengi muno makiria mwireri wakwa ndona kahinda ni gukorwo ngeraniria na andu makiganona na ndugakihere mitambo-ini ni gukorwo gikumenyithia uria maundu marathii na mbere na makiyumagiria ona celebration uria cigukorwo cikihanika guku mucii-ini munene wa Nairobi nie njitagwo Tipolem Favored lakini ingine nilikuwa
Nancy. Nancy.
amesimama sana na Rigathi, na tunamwambia Mungu ambariki. Ameenda na yeye mpaka kwa koti wakarudi, lakini alikuwa ametuambia kwamba serikali ina kazi ya kufanya, si kuimpeach watu. Kwa hivyo hiyo kongole nampatia Honorable Sakimba Parashina kwa kusimama na Rigathi mpaka mwisho. Mpaka mwisho. Wewe ulikuwa team Rigathi? Nilikuwa team Rigathi, lakini tumeshindwa. Sasa tunaomba Mungu tuendelee tu kuchapa kazi.